السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže da ovih dana gdje god su džemati osnovani, svi ogranci džemata, u pogledu predskazanja Muslih Mauda održavaju se skupovi povodom toga na skoro svim mjestima. Datum 28. februar je dan kad je obećani Mesija, alejhi selam, nakon što je dobio obavijest od Allaha dželešanuhu, da to je bilo predskazanje o sinu koji će mu se roditi, i on je objavio liflet u kojem su spomenuti razne vrline tog sina. Ovaj liflet je bio objavljen 28. februara 1986. ili 96. Kao što sam rekao, u pogledu tog predmeta, gdje god je moguće, 28. februara ovaj dan se proslavlja i obilježava, a gdje nije moguće da se tog dana održi sastanak, onda se malo promijeni datum, ali se to obilježava. Proslava dana Muslih Mauda i pozivaju u pogledu toga održavati skupove. Zapravo povod toga i razlog toga i svrha je da je zbog ove veličanstvenog predskazanja obećanog Mesije koji je ispunjeno, a ne iz razloga da je Mirza Bašardin Mahmud Ahmed, Kalifatul Mesih, drugi koji je bio, to je obećani smrtno Mesije. Ovo je nije zbog svrhe da neki ljudi, pogotovo mlađa generacija i djeca, i koji nemaju dovoljno znanja, oni postavljaju neka pitanje i kažu, kad proslavljamo dan Muslih Mauda, zašto onda ne proslavljamo rođendan drugih halifa? Treba da zapamtite da ovo nije datum rođenja obećanog tog sina, obećanog Mesije, koji je postao drugi kalifa. On je rođen 12. januara, a ne u februaru. Dakle, poslije ovog pojašnjenja, ja ću spomenuti nešto o predskazanju obećanog Mesija, alejhi selama, o rođenju tog sina. Prije svega, u riječima obećanog Mesije, ja ću predstaviti riječi predskazanja i također iz njegovog pisanja je utemeljeno, utvrđeno, i on je bio mišljenja da osoba koja ispuni
ova predskazanja, to je ispunila ova predskazanja i Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Hazret Kalifatul Mesih II. Slično tome, Hazret Kalifatul Mesih I, on je također imao isto mišljenje i neki drugi starješine džamata su također imali isto mišljenje, da osoba na koju je pokazano u predskazanju je Halifatul Mesih II. Slično tome, kao što sam rekao, tu su razne odlike i vrline tog obećanog sina, kao što sam spomenuo, i ova ukazivanja su ispunjena, kao što sam spomenuo, i ljudi su smatrali tako i tako su mislili da je to potvrđenje tog da taj rođeni sin taj. Tako da ću u pogledu tog mišljenja raznih ljudi reći prvu riječima obećanog Mesija alejhi selama, njegovim riječima, a on kaže predskazanje koje se odnosi na mene, zapravo je ovo drugi halifa rekao, predskazanje 1986. godine, o meni to predskazanje riječi objave kao primjer, ja ću ovdje navesti, i on je to spomenuo u bukletu kasnije, u knjižici jednoj kasnije, i rekao sa Božjim objavom i informacijom Allaha dželešanuhu, milostivog samilosnog, koji je prikladan da sve radi, on sve može raditi i neka njegovo ime bude veličano. On mi je rekao kroz svoju objavu i rekao, ja sam tebi dao znak milosti u skladu sa znakom koji si tražio od mene. Tako da ja sam primio tvoje molbe, Allah je rekao, i ja sam primio tvoje dove i badet i ovo putovanje koji u Šarpuru, ja sam to putovanje blagoslovio za tebe. Zato znak moći i blizine tebi je dat i blagoslovi i Allahova blagodati i znakovi su tu i ključ pobjede tebi dat, o Muzafar, blagoslovljeni i ti uspješni, neka su blagoslovi na tebi. Tako da ljudi koji žele život mogu biti izbavljeni iz smrti, a ovi ljudi koji su u grobovima možda mogu ustati. Tako da slava religije Islama i položaj Allahove poruke budu učinjeni jasnim ljudima i da istina istupi naprijed, a da laž nestane kao nešto loše i da ljudi razumiju da sam, Allah kaže da sam ja svemogući, Allah kaže ja mogu raditi šta god ja hoću. Tako da ti vjeruj da sam ja uz tebe i neko ne vjeruje da sam ja uz tebe. Oni ljudi koji ne vjeruju u Božje postojanje i Allah dželešanu i njegov poslanik i njegovog poslanika i knjigu i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, i oni na njega gledaju očima nevjerovanja, tako da oni mogu dobiti pravu uputu i jasne znakove. Tebi je dat blagoslov, da će ti biti dat prelijepi sin, vrlo inteligentan, ti će biti blagoslovljen takvim sinom i taj sin će biti od tvojih potomaka, od tvoje rase. On će biti doslovno tvoj sin i on će biti tvoj potomak, vrlo lijep, vrlo pobožan. I dolazi kao tvoj gost, Ismail Bešir. Njegova duša, njemu je data čista duša, soba bez ikakve čistoće i blagoslovljen je onaj koji dolazi od Boga. Sa njim je fazil Allahu blagoslov i on će biti od velikog ugleda i slave. On će doći na svijet i kroz svoje mesijanske odluke i Allahove blagoslove on će očistiti mnoge ljude od bolesti. Ovo je Allahova riječ, jer Allah dželešanuhu i zbog njegovih atributa on je njega poslao sa svim odlikama i on će biti, taj tvoj sin će biti izuzetno inteligentan, bit će mekog srca i bit će ispušten i vjerskim i svjetovnim znanjem i preokrenut će 3 u 4. Ponedjeljak je tvoj sin slavan i manifestacija prošlosti i budućnosti.
kao da se Allah spustio s neba. Njegov će dolazak biti tako pun blagoslova i on će pokazati Allahovu slavu. Život dolazi s njim i on će biti blagoslovljen od Allaha njegovim blagoslovom. Ja ću staviti svoj duh u njega i Allahova zaštita će biti na onome ko njega slijedi i on će naglo rasti i on će steći popularnost širom svijeta i nacije će biti blagoslovljene njime. I onda na krajnjoj tački on će biti uzdignut na nebo Allahu. I ova stvar je određena. Ovo su dakle riječi u pogledu predskazanja o muslima od obećanog reforma, odnosno sina Bašanovi Selesama. Onda Hazreti Kalifatul Mesih prvi je o njemu rekao, o ovom obećanom sinu u pogledu ovog predskazanja. Prvi halifa je rekao, kad je mu u pogledu predskazanja, kako sam se rekao, kad je moj prvi sin, koji je bio prvi rođen i kad je umro, Hindusi i ostali su pokazali veliku radost na to i stalno su govorili da 18. februara 86. je bilo predskazanje da će neka djeca biti kao gosti. Dakle, neophodno je bilo da će neka djeca vrlo mali godina umrijeti. Međutim, ljudi nisu prestati kritikovati. Onda, obećam se, ja kažem da me Allah blagoslovio drugim sinom. I na 7 stranica ovog zelenog bukleta u pogledu drugog sina on je naveo blagoslove da će biti drugi Bešir njemu dat i da će on biti i Mahmud. I on kaže, iako do sada 1. septembar 1889. kad je on to proglasio i rekao, iako do ovog dana iako on nije još rođen, međutim, u skladu sa Allahovim obećanjem, u okviru ovog određenog ograničenog vremena on će se roditi i sve se u svijetu mijenja, Allahovo obećanje se ne mijenja. Ovo je izjava koja se nalazi na 7. stranici ovog zelenog bukleta. I u skladu s tim, 1889. 12. januara rodio se sin, njegov sin ime bilo Mahmud Ahmed i on je, alhamdulillah, živ. Prvi jedan dan ranije, Huzur kaže ono što sam spomenuo, bio jedan dan prije pisao, da je ovo poslije pisao Haikatul Mehdi, objave Mehdija. Iako je mnogo pisanja o njemu, ali umjesto drugih navoda u pogledu njegovog položaja, ja ću reći nešto o iznošenju Kalifatul Mesiha prvog. On kaže, Hazret Kalifatul Mesih prvi prije svoje smrti, 6 mjeseci prije smrti, Manzur Ahmed Sahib, koji je pisac, objavljivač neke knjiga, rekao, ja sam danas čitao Liflete obećanog Mesija Selama i saznao sam da obećani sin je Hazret Mirza Bešir Mahmud Sahib, Beširuddin Mahmud Ahmed. Hazret Kalifa prvi je rekao, mi već to znamo, zar ti ne vidiš kako osobito sa posebnim stavom mi se prepoznajemo ovog sina. I onda Huzur kaže, ona je Halifa prvi rekao, zapiši to, i rekao je ovako napisao ovim riječima, ja spominjem, tvrdim da je taj obećani sin Hazret Mirza Bešir Ahmed i onda potpisao da je to januar 13. godine. Rekao 11. septembra uveče narednog dana Hazret Kalifatul Mesih prvi je ležao na krevetu indijski stil kreveta i onda bez ikakvih prethodnih navoda rekao ovome svom saradniku ashabu, nemoj to objavljivati sada, da je Mirza Bešuddin Ahmed ispunjenja ovog pretkazanja. Kad bude suprotstavljanje njemu, onda to objavi. I onda ovaj gazda iz oblasti Sjelkota poslije proglasa muslima onda
on je njemu napisao: dragi moj vođo, Hazret Kalifatul Mesih, tako mu se obratio, jer on je već bio halifa tada. 13. januara ja sam čitao Allahvar i ja sam izrazio zahvalnost Allahu da je Allah Đelšanu preokrenuo moj san u javu i rekao je: Halifatul Mesih sada je vjerovatno Halifatul Mesih prvi u toku svog života tražio da ja zapišem ove riječi i u prisustvu ovog merhuma iz Sijalkota. Ja želim da čestitam huzuru i Allah mi je pokazao u snu da je Hazret Halifatul Mesih i prvom kalifi, ja sam rekao da mi je Allah u snu pokazao da si ti ispunjenje tog predskazanja i ja sam to prenio Kalifatul Mesih prvom i on je sa zadovoljstvom rekao: to je ta stvar, da, tako je. I rekao je da to objavim u vrijeme kad se ljudi suprotstavili, tako da je to tada i proglasio. I onda Halifatul Mesih lično, Halifatul Mesih drugi je proglasio to lično 1846. čini mi se. Inače, u toku Kalifatul Mesiha prvog, ja sam uistinu bio uvjeren i ubjeđen u to vrijeme da je on zaista ispunjenje ovog obećanog Mesiju predskazanja zapravo. I ovaj čovjek je napisao pismo Hazret Kalifatul Mesihu drugom. To je prosto i proglasa kad je on 44. zapravo je u Belini 46. I u svog proglasa ja sam spomenuo svan prije nekoliko godina prvom halifi i jednom sam već prije pisao halifi. Sada je halifa, to je halifa drugi, proglasio da on jeste taj obećani reformat, obećani sin. Ja sam siguran da je to tako. Ja sam usno vidio da je neki skup bio i Kalifatul Mesih stoji na vrlo uzdignutoj visokoj platformi sa dugački zeleni neki čilim ili bilo. I ja sam išao sa sretnim svim da se rukujem. Ja sam onda vidio da to nije bio obećana Mesija, nego drugi halifa. Tako kapetan Badruddin sahib i moj bradar Molvi Ziran Sad i Šerif Bengali, ja sam to spomenuo njemu. Da ovo predskazanje vam je pokazano da će on liči na obećanog Mesiji u svom dobrotvorstvu i ljubaznosti. Slično tome Hazret Šejh Muhammed Ismail sahib, on kaže: mi smo mnogo puta čuli od obećanog Mesije, ne jedan put nego nekoliko puta. Mi smo slušali iz njegovog usta jezika da sin koji njemu predskazanje došlo, da je to Mahmud sahib. I on je govorio: Mija Mahmud ima toliko mnogo želje da služi religiji, da ponekad ja posebno činim dove za njega. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu, do momenta dok mu nije rečeno da Allah Đelšanu nikada nije tvrdio da je taj obećani sin obećanog reformatora. Međutim, kad mu je dato odobrenje od Allaha, onda je on to proglasio. U to vrijeme on je rekao: nema sumnje da u pogledu ovog obećanog sina, Hazreti Mesih Maud alejhi selam, ukazivanje na odlike koji su spomenute zbog ispunjenja toliko broja njih, mnogi članovi džemata su govorili ovo predskazanje je o meni. Međutim, ja sam uvijek govorio, ukoliko mi Allah Đelšanu ne naredi da ja to proglasim, ja neću to proglasiti. Sada konačno taj dan je došao i Allah Đelšanuhu je doveo ovaj dan kad će to biti proglašeno mojim jezikom. I onda u momentu ovog proglasa na skupu u Šijarponu je rekao po Allahovoj naredbi: ja se kunim Allahom da je on mene učini u skladu sa predskazanjem obećanog Mesije koji je dao obećanog Mesije, da će obećani Mesija koji je bio suđeno da on dođe i da prenese obećanog Mesije do kraja svijeta, ja sam taj obećani Mesij. I ovaj Lahori gospodin je rekao: ja se kunim Allahom da ljudi se kunu lažno Allahovom imenom. Međutim, ovo sjedinje u Lahoru
I on je naveo sada adresu u kojoj kući sjedi u Lahoru i kaže ovdje Allah meni rekao da sam ja ispunjenje tog obećanja Bešarnog Mesije. Ja sam taj obećani reformator, sin reformatora i kroz mene će biti utemeljeno Allahovo jedinstvo i poruka i sama će stići do svih uglova svijeta. Obećani Mesija alejhi selam u predskazanju ovom imao do svom sinu u pogledu ovog obećanog sina, odlike koje je on spomenuo. 52 su te odlike ili ponekad 58 bili, u svakom slučaju više od 50 odlika njegovih vrlina. I ove odlike, kako ove odlike i vrline, kako su se u to osvjedočili Ahmedi muslimani i drugi ljudi, ja ću samo spomenuti nekoliko stvari, nekoliko tih primjera. U to vrijeme, Derviš al-Hasani, on kaže, Hazreti Amirul Mu'minin, kalifatul Mesih prvi, drugi kalifa, sa viješću smrti prvog kalife, mi smo jako bili pogođeni bolom i to boli svakog Ahmedi. Pogotovo je džemat bio jako tužan i džemat je uvijek tužan u tom situacijama, jer ovo stablo je zasađeno direktno od Allaha i kroz njega je utemeljeno ovo drvo i on će to nadgledati. Sada ovo drvo i ova sadnica raste Allahovom milošću i Allah će to prekrenuti u naciju koja će dobiti blagoslove. Mi imamo blagoslov njegovih dova i ja vrlo dobro pamtim da kad god sam tražio dove od obećanog Mesije, ja sam odmah vidio znakove prihvatanja i duhovno i fizički. Ja sam odmah osjećao znakove toga i objava o njemu je apsolutno istina. To je kao da svjetlo se spušta koje je blagoslovljeno mirisom primanja od Allaha. I onda u Al-Fazlu magazinu spomenut je san o osobe Muhammed Sail Sab. Hazret Kalifatul Mesih drugi je napisao da Muhammed Ekrem sahib je napisao san ovog čovjeka koji još nije bio Ahmed i on piše 1996. kad je Huzur došao u Apšu, ja sam noć prije toga vidio usno kao okrugla pijaca u Apše i neko je dolazio jašući, ja sam onda vidio da je umjesto tijela su riječi Kur'ana. Ja sam pitao o tome, on kaže to je Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed. I on kaže on je najveći Allahov prijatelj i evlija na licu zemlje. Ovo predskazanje je također dato na ovaj Ahmed, da je vrlo ugledan Ahmedi Sanilullah sahib. Prije osnivanja Pakistana on je napisao da Hazreti Mesih Maud alejhi selam je dobio obavijest i rekao za tvoju zajednicu iz tvog potomstva ja ću osnovati jednog i ja ću ga učiniti izuzetnim primacom svojih objava i kroz njega imat ćete ogroman napredak i mnogi će ljudi prihvatiti istinu. I on kaže pogledajte ovo predskazanje i stalno čitajte ovo predskazanje, onda ćete iskreno vidjeti jel se ovo predskazanje ispunili. Osoba u pogledu koje je to rečeno da sadašnji halifa je mladi sin a nema oporuke da bi se ostavio svom nasljedniku i nasljedcu. U to vrijeme ljudi su se okupili i većina ljudi koji su se okupili oni su prihvatili halifatul Mesiha drugog kao nasljednika obećanog Mesije kao halifa. Neki ljudi su se smijali tome i halifatul Mesih drugi je postao halifa vrlo mlad. I ljudi su pravili šale da on nije izabran. Međutim, Hazret Mirza Bashiruddin Ahmed je prihvaćen kao halifa, ovo je pisanje ne Ahmedi. I u to vrijeme, u toku njegovog vremena napredak je ogroman džemat postigao. Nekoliko je samo bilo mali broj Ahmedi muslimana u toku obećanog Mesija selama i u pogledu vremena prvog halife. Međutim, sada u toku vremena drugog halife, sada nam stanje govori da je taj broj se jako povećao, mnogo veći nego što je 1901. bio.
i svi napori koji su učinjeni da se uništi Ahmedijet, takvi napori nisu viđeni prije. On je bio utemeljen radi napretka zajednice i zajednica je imala iznenađujući napredak. To pokazuje da ovo predskazanje uistinu bilo ispunjeno. Nemusliman, jedan Sikh novinar iz Indije, je priznao da Mirza Sahib 1901. kad je Mirza Bashir Mahmud Ahmed, sadašnji kalifa u to vrijeme bio samo dijete, on je dao predskazanje. Rekao da bi Allah dadne blagoslovi da bude sin moj voljeni i kloni od njega mrak i blagoslovi ga svjetlom. I ova radosna vijest koja je data, to je bila hrana za moje srce. I on kaže, iako je ovo predstavljanje vrlo iznenađujuće 1901. niti Hazret Mirza Bashir Ahmed, niti je bio veliki školarac, niti je bio uključen u politiku, niti je bio dobro poznat ljudima. Reći da će on imati sina i da će tvoj sin biti ovakav i ovakav, to je jednostavno zbog njegovih duhovnih moći. Inače, ljudi su mogli reći da je on nastupio temelje za svoje nasljedstvo. Međutim, ova stvar je potpuno lažna i neistina, jer Mirza Sahib nije stavio nikakve uvjete na hilafet. I sigurno da će sigurno nasljednici halife biti od njegovih potomaka. Jer prvi halifa je bio, on uopšte nije bio iz porodice obećanog Mesije. Može biti da će poslije njega biti druga osoba koja će biti izabrana. U to vrijeme Muhammed Ali iz Lahore, on je također bio kandidat za halifu. On piše da sada je pitanje koje da u Mirza Sahibu nije bilo duhovne moći u tome kako bi on mogao znati da ovaj sin, kad je on rekao ovaj moj sin bit će takav i takav, jer bila su 3 njegova sina, on je molio Allah za sve njih, međutim u predskazanju on je govorio samo o jednom i rekao taj jedan će dokazati da je takav, da će napraviti promjene u svijetu, donijet će promjene u svijetu i da će stanje džemata u to vrijeme kako je bilo i sva sredstva koje je džemat imao nisu bili na raspolaganju i dostupni u to vrijeme prije nego što je on bio izabran. Iako mi nismo imali sva sredstva, međutim stanje je bilo bolje. Uz Allahovu pomoć u cijelom svijetu je u više od 50 zemalja Ahmedijat bio osnovan i skoro na svakom kontinentu je džemat bio utemeljen, odnosno otvoren. Ovo je u skladu sa predskazanjem obećanog tog sina o širenju islama, to je ispunjenje tog predskazanja. Onda, u pogledu dolaska tog obećanog sina, je predskazanje da će položaj Kur'ana i položaj islama biti pokazano i veliki učenjaci islama, jedan vrlo dobar poet, pjesnik, bio je urednik Zavidara. Otvorenim riječima on je priznao svom vlastitom narodu i rekao: otvorite uši i slušajte, svi vi ljudi zajedno, vi ne možete se nadmetati Hazret Mirza Bashirama. Ima Muhammed, ima Kur'an i ima znanje o Kur'anu. A šta vi imate umjesto toga? Vi ne učite Kur'an usnu. Mirza Bashir ima zajednicu. Oni koji su spremni da sve žrtvuju što imaju samo na njegov ukaz. I uz njega su učenjaci i u svakoj zemlji svijeta on je utemeljio zastavu svoje zajednice. U pogledu obećanog sina spomenuto je
da će on imati veliku riješenost i da će biti ispunjen i svjetovnim i duhovnim znanjem. Hadža Hasanuddin Vadivi u pogledu njegove knjige koju je napisao, u pogledu Hazreti Muslih Mauda, da on se općenito ne osjeća dobro, međutim, ova bolest ne zaustavlja njegov rad. On ima veliko suprotstavljanje, međutim, on obavlja posao s velikim zadovoljstvom i on je dokazao u svojoj mladosti i ulaže napore da on ima razumijevanje u politici i također religijsko razumijevanje i ima i mentalne i duhovne odlike u sebi. U pogledu muslima ovo predskazanje je također bilo da je on odgovoran za oslobađanje ljudi koji su zarobljeni i to predskazanje je ispunjeno na jako mnogo načina. I ispunilo se na takoj način da ljudsko intelekt je jako preplašen i iznenađen. Historija cijelog svijeta također je tu u Indiji ova kampanja koja je započeta bila. Hazreti Muslih Maud je bio, uputio ih je, na primjer, Muhammed Iqbal, Hadž Hasan Dedalvi, Sejid Habib. U savjetovanje svih njih 1981. je osnovano i predsjedništvo je i Kazet Kalifatul Mesih drugi. U to vrijeme su muslimani bili lišeni osnovnih prava i vrlo bijedno stanje je bilo. I ti ljudi su onda započeli pokret za slobodu i osnovana je skupština prvi put i sloboda govora i pisanja i oni su bili u stanju da izraze svoje mišljenje i to je predskazanje da će biti u vrijeme Hazreti Muslima da biti takve pobjede slavne. To je bilo u to vrijeme kada je situacija u Kašmiru bila kritična i to je vrijeme oni koji su uprkos idejskih razlika oni su odredili Muslima da za svog predsjednika ovog odbora. On je imao ovu svrhu na umu da ovi ljudi su izabrali ispravnog pravog čovjeka jer u to vrijeme zbog idejskih razlika on nije bio određen. Da on tada nije bilo određen, cijeli taj pokret je bi bio poražen i podnijeli bi gubitak. Maulana Muhammed Johari kaže u svojim novinama, on je bio veliki političar i također vjerski učenjak, Amdard. On je napisao, bila bi velika nezahvalnost da službe Bešeddin Ahmada ne budu spomenute. On se s punom pažnjom skoncentriše na ovo, bez obzira na razliku, oni predano ulažu napore za ovo, da uzimaju interesa za stanje muslimana, oni se interesuju i također posvećuju pažnju, obraćaju pažnju na napore i poslove muslimana. I nije daleko dan kad će zbog napora ovih ljudi i osobito zbog ovih ljudi koji samo sjede u svojim džamijama i iznose visoke tvrdnje o pobjedi i uspjehu. Primjer ove zajednice će za te ljude postati dobar primjer. Ovi ljudi iznose neke primjedbe, a zapravo ova zajednica radi za njih. To je Ahmedija zajednica. Onda vrlo popularan komentator Abdul Majid Riabadi, urednik Sike Jadid, poslije njegove smrti napisao je bilješku u pogledu njegovog prevoda časnog Kurana, rekao ovo je univerzalno širenje i napori koje je on činio neprestano kroz svoj život, da Allah dželešanhu ga nagradi za to. I tačke mudrosti kuranskih koje je on objasnio i argumenti koje je on predstavio, to je daleko istaknuto u poređenju s drugima. Jedan američki svećenik je došao u Kadijan. Ovo je također primjer
dokaza da će on biti ispunjen, da će taj obećani sin biti vjerskim i svjetovnim znanjem. Ovaj američki svećenik je predstavio neka pitanja Ahmedi muslimanima koji su također važni i također je rekao, ja sam ovdje došao iz Amerike i ovdje sam došao i ja sam ovo pitanje postavio mnogim učenjacima, međutim nisam dobio zadovoljavajući odgovor na ova pitanja. Zato ovdje ja želim da ovo pitanje postavim vašem halifu. Onda da vidim šta će on odgovoriti. Molvi Muhammed Šenuri sahib prenosi da su ova pitanja bila jako komplikovana i teška, jer ja sam bio uvjeren da halifa je mlada osoba i nema posebno religijsko obrazovanje, jako je mlad po godinama i nije još toliko zreo, da neće biti u stanju da odgovori sva ova pitanja. I na taj način onda će to biti veliki negativan odraz na Ahmedija džemata. Ako halifa ne bude u stanju da odgovori na sva ova pitanja, onda će ovaj američki svećenik se vratiti u Ameriku i tamo propagirati da halifa Ahmedija džemata ne zna ništa i da ne može stati naspram naleta pitanja kršćana. Ovo je bio pogled ovog Maulvi sahiba. Inače, i oni kaže, ja sam jako se brinuo da ovaj američki svećenik, bilo bi drago da se ne sretne s njim, međutim nisam bio uspješan u tom jer je on insistirao da hoće da se sretne sa kalifatom Mesih drugim. Pošto ništa nisam mogao raditi, ja sam rekao da je tu američki svećenik hoće da pita pitanje šta da radimo. Huzur, kalifa drugi, bez ikakvog udržavanja rekao pozovi ga unutra. Ja sam ga odveo onda halifi i ja sam bio prevodilac između njih i ovaj američki svećenik poslije početnog razgovora on je uz halif drugim predstavio pitanja i ja sam preveo pitanja i Hazreti Mesih je vrlo tiho i pažljivo slušao pitanja i onda dao tako zadovoljavajući odgovor da sam ja bio iznenađen. Nisam bio siguran da halifatul Mesih drugi će biti u stanju da tako zadovoljavajuće odgovori na ova pitanja. Međutim, kad sam ovo preveo kršćanskom svećeniku, on je bio također iznenađen i rekao to su tako logične stvari i tako snažni argumenti ja nisam do sada čuo. Izgleda da je vaš halifa veliki učenjak i on ima mudrost, religijsku mudrost vrlo duboko i rukovao se s halifatom Mesihom i vratio se. 1954. u februaru u Lahoru neki je dao predavanje o islamu tamo. Ovo je u pogledu svjetovnog znanja, predskazanje, kako je musliman imao svjetovno znanje. Lamaram je bio predstavljajući na skupu. On je održao kratak govor u kojem je rekao: ja sebe smatram vrlo sretnim da ovako koristan i vrijedan govor data mi prilika da čujem i ja sa velikim zadovoljstvom zadovoljan sam da Ahmedija zajednica napreduje i čini vrlo dobre napretke i govore koje smo slušali u tom govoru je halifa spomenuo vrlo vrijedne i korisne stvari. Ja sam se vrlo koristio od tog govora i ja mislim da vi se sigurno također odkoristili od ovog. Meni je također jako drago da ovaj skup ne samo muslimani, nego također nemuslimani su također prisutni i jako mi je drago da muslimani i nemuslimani da i nove generacije treba da znaju da ja uvijek izmenjujem mišljenje sa Ahmedija džematom. Ova zajednica predstavlja islam na tako lijep način da je to vrlo korisno za ovu zemlju. Prvo, ja sam uvidio da je moja greška i ja sam mislio da islam samo se bavi svojim vlastitim pitanjima i samo muslimanima i da nemaju nikakvog obzira prema nemuslimanima. Međutim, danas, slušajući imama džemata Ahmedija, ja sam uvidio da islam daje učenje jednakosti među svim ljudima i meni je jako drago da to slušam i čujem. Ja ću reći svojim nemuslimanima prijateljima da poštuju ovu vrstu islama, kakav prigovor imaju na to.
Vi ste ovo slušali 2 ili 2,5 sata vrlo tiho. Da su ovo Evropljani vidjeli, oni bi bili iznenađeni. Da je Indija napravila takav napredak. Ja vam svima zahvaljujem što ste slušali ovaj govor vrlo tiho i pažljivo. I u ime sviju ja ponavljam, džemat Ahmedija, 100.000 puta da su se da nas su blagoslovili tako divnim govorom. Atarurini sahib, predsjednik upatnih univerziteta ovdje u Engleskoj, profesor Manan, direktor odeljenja Persije, u pogledu Tafsir Kabir, on opisuje jedan događaj i kaže jedan poslije drugog, ja sam prošao kroz ove sve predloge i ja sam ovome kolegi koji je bio predsjednik bio jako impresioniran i on je također neke tomove dao ovom drugom odjeljenju. On je pozvao vođe i htio da iznađe kako je njihovo mišljenje. Ovo je bio dio predskazanja kojim ovaj obećani se može biti ispunjen svjetovnim znanjem. On kaže u persijskom jeziku mi nemamo ovako komentara. A šta mislite o arapskom komentaru časnog Korana? On je šutio. Poslije nekog vremena ja sam rekao u Patniju mi nemamo sve arapske komentare i da nakon čitanja arapskog možemo formirati svoje mišljenje. On je spomenuo o komentaru na arapskom, komentar časnog Korana i rekao nema ni jedne knjige tako visokog položaja kako je napisao Hazret Mirza Bashruddin Mahmud Ahmad. Vi donesite sve knjige i ja ću vam onda reći o tome. Sve vi ljudi su bili jednostavno jako iznenađeni. Još jedan veliki učenjak iz Sakara je rekao u Sakar ljudi su dovodili svoje Ahmedi i prijatelje i svi osoba koja se hvalisala svojim znanjem došao je na skup i neki ljudi su pitali pitanje i bio mi dat odgovor i taj čovjek od početka do kraja je šutio i kad se sastanak završio ja sam ga pitao ti nisi pitao nikako pitanje, nisi postavio. On je rekao spontano govoriti bilo šta, bilo bi da otkrijem svoje vlastite slabosti. I rekao je, ja sam mislio, ako se vratim sa svojom nedirnutom vjerom, to će biti nešto veliko, umjesto da postavljam pitanje. Lale Karimčan, novinar ili nešto, otišao je u Kadijan i bio jako impresioniran Hazret Muslima od drugim halifom i u novinama je dao članak i rekao mi smatramo Zafrullah Kana da je velika osoba, veliki učenjak. On je bio izabrani savjetnik vijeća, ali osim toga u pogledu Hazreti Muslima da pred njim je položaj Zafrullah Kana sahiba je kao školsko dijete odnosno na kalifatul Mesija drugog. I on ima duboko znanje i duboku obuku i rad i ova osoba može ići do svih visina. Jedna vrlo učena osoba je došla na Dželsa Salanu, na godišnji skup i on je spomenuo svoje komentare o Hazreti Muslima. Ovdje rekao, jedna stvar koja sam ja vrlo pažljivo opazio je da sve znalice, svi skupovi i svi ljudi rade na znak prsta halife. Ova osoba je vrlo moćna u pisanju i također kontrolor zajednice, nadgleda zajednicu. Poslije proučavanja jednog toma Tafsira Kabir rekao je treći
treći tom, ja proučavam treći tom, ja vrlo duboko to proučavam. Nema sumnje da je Muslih Maud stvorio jedan novi ugao komentara časnog Korana. I ovaj komentar zbog njegove prirode je vrlo prefinjena knjiga gdje je skupljeno i prethodno znanje i novo znanje, njegovo razumijevanje i duboko znanje i uticaj i predmeti rasprave jasni su iz svake njegove riječi. Žao mi je što nisam prije bio upoznat s ovim. Želio bi da sam mogao da vidim sve tomove. Juče ja sam pročitao komentar sure Huda i kad sam vidio njegovo razmišljanje, bio sam jako sretan i zadovoljan. Haula Banati, dajući komentar, on je prihvatio novi ugao ovog vrlo teškog ovog dela sure. Ja ne znam da iko to uradio tako da Allah Đelešanhu ga nagradi. Prema tome, u pogledu Hazreti Muslih Mauda, broj članova zajednice i drugih muslimana i nemuslimana, veliki dojam koji je to ostavio na sve njih, vrlo je jasan. I kad su oni saznali za ove odluke, za njegove odluke, oni su bili iznenađeni time. Sve ove stvari su jasna manifestacija predskazanja u pogledu Muslih Mauda. I ovi skupovi i ove stvari, kad slušaju ljudi na ovim skupovima koji se održavaju, treba da slušate sve ovo pažljivo i da molimo Allaha, da Allah uveća duhovni stav, da analiziramo sebe, da molim za Muslih Mauda i da analiziramo sebe. Napred Ahmedijata treba da bude postignut s velikom predanošću i posvećenošću, da koristimo sve svoje sposobnosti i moći. I s ciljem da u cijelosti pokažemo i koristimo svoje sposobnosti, da pokažemo ljudima, treba da sve što možemo učinimo da napredak zajednica. A onda ćemo vidjeti da zajednica bavi sve veći napredak, da nas Allah usposobi za to. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله